Pemirsa, penauran retribusi muali kemargian oleh Pemkab Bangli nuju widangan DTW Batur Kintamani dawak tanggal 17 Februari sane sampun lintang. Mejanten pemargi inucap mawasana majang penedunan pengrau wisatawan kantos telung benang persen. Ketua PHRI Bangli Iketut Marjana Mausang, anu tring atur pioning anggotanipun penedunan pengrau wisatawan memargi kantos telung benang persen. Pikobat inucap talar mawasana majang pikolean krama, saningan dalang sektor pariwisata miwa sektor ekonomi rakyat, sekadiring warung, pedagang wowohan miwa janganan, anggap perikanan usaha restoran sa akomodasi. Marjana nureksain penawaran retribusi sani memargi puniki kerasa yang durung anu tringgala, sangkaning kantung ring tengahin pandemi COVID-19, mawina dari tepengan mangkin krama wau ngawitin metangi. Nanging melarapan nuenten penawaran retribusi mejanten ngawinang pengerau wisatawan sepi. Liana ring punike retribusi ring DTW Kintamani taler kerasa yang meratin wisatawan lokal Bali sani jagi melancaran ke Kintamani. Napi male majang wisatawan sani medue bekal akidik mejanten ipun ngandegang pemarginipun. Nampenin kanan inucap PHRI Bangli sayok tianyane sampun nanin meblik bagan majang bupati. Turau mangkin pemuput nyane PHRI Bangli ngirim sewala patra majeng bupati, makata daging pikayunan sani kausulang PHRI Bangli, duwiri ngabdiang mangde penauran retribusi nuju widangan DTW Kintamani, keandegang wiadin kewangdiang, sae mangde nyalin maling nganinin peraturan bupati, sani nyobiang indik pungutan retribusi inucap. Dayu Suarina Bali Pos.